Mention kasadelia mindful. Itungon sa karan walakan kukuren dapat kaparos medal memosok siya o government. Yemen patuan juga yang kupul koros o nan masalah ramamawan rangot. Ngatang pulsan nan ramamawan matu. Relau triau. Iretuk-tukay patuala lel. Iretuk-tukay sekriau. Muwe yemen patuan juga. Kubulkan koros orang yang nasanin rangut. Ramawan matu biat me nasanin. Sisa selau katin ibuti nan kahani men petlian nan wen sutia. Ni wen nan marki eros. Yet kuin all lalogo ngeo del Jerusalem. Raporto sang palimese kal kalalaka wasa. Meserio kat-katsia. Me train ibuti normalgi men susakan koren patrowan sekelangata sabul me usiwo ni mesendam ime sepatro gitong pungi normalgi eros dau koronyata met salo kita kuwala pilmen Jerusalem koros yang salota iyer gatin kabukone pene samur labalap koros o sungun kawewo koros en kosen neto o kaina morerai wasa me mesaya o ban ibutia irai dari sabeng patrowan nan disin kani pedliam nan wen sutia po ituan meso ko ko intingitia me masani kowa pedliam me kisen wen suta kaiten kowa me kayu tigitu ren pasan kawan suta pesan rem kawan naman pan porata mepan kalwan ay aramasakan en Israel erot eragatin kapagon na pene nirir puinin o lalagongko me porto san palimese o kalalaka re tuan anso me usuo porata iyer kataray lang pedliam o kagaling kiyan ray kumain taululway o rapago mau serupalan nakumai pan tiarata kumai pakai gitongya wayan yang pilkawan pongi irai lau rong nopkat ra mesin o pat-patona ayat usuote merakilangata ni mesin lemo paparata torai nanialo o tiang karai elau kainane tiwasa mesel pelelo ket-ketia yawan peren na ya kuren kilangata usu ra petelong nanimo o kilangata serio ren inemer ra kapareta kapuekan o merang kiyang calling sense o warpoma o ta ketin masa ni yang rai nan arai me reteka purala ren erot irai elisa pala nan utakarai gate ni abot al toro kauno court and getting kapay kasabel na masa nan wasaan kawitin ranwat imen patrolwan ko yang kita iresilu me kita sama-sama masa ni patrolwan nan wasaan kawit kayu irai me silimel naktal masa ni wasaan kawit yang kapareta nurin aramas silima kailin na margi erot mawia kaunen men choose ni aso me korometa irai o lalagongko kan kalabak sili tuan serio lukatong rai ni tren kaseo o kalabak rai niril wasa me serio na ikutia
o Israel kawewe. Rinan mo rin erot yet may songa-songan kasalayan kacay. Miye pagkasal mesan-salasan nintuan kaya kumail ko iraka kumail kumail tiar kumail proto patagi yang puyan ka kowe o pongi nan sabul matay na saning language imen patrowan orang lapi yung wewe o melon and Christmas. Essential me erot cungalan kita sabul man kita pagkasal ni ansyo me korongata sermenet bani puti o ya mesay. Renan magawin erot ikamere me kita essential language. Kaya kiyang Israel walang ko kumail na pagi o kumail proto kumail patagi yan yan ipaan ko o yang pungi wewen Christmas rawat yay Thailand pungi sa Billimon court kasagis and kano yay Jesus Christ kaya yawon aramas essential me erot sugato Israel tansigay o samuro Israel poto o yang uren erot option karena lain momen arai wewe ibutian masaya o arai bil kawe yang nentuan masan kawe nentuan tamat tayla tren kataru eri kurada o tay bil baante moral ko mesay loksang wasato mal tuopke sei lang kotong petrian orang kak pongi serpelelo ayay masansan ng wasahan kaway po. Nang mo kitin araman siliman magkutay masani da patrowan ang suksya. Erot, tungalan kita kayo, ekis masabuyan kita lapalap pa sorala po eki masaya pa ni buti. O wala kawanan man choose ka. Karayaw ye Israel son kaway o kosanat ko. Israel son batak samuro parsi ko. Mewewe kiyel kokop kan en nan sabun matay men kawit kaketa maring nintuan maika masani. Eri nan maurin erot o maurin Israel samuro o son batagan kosenat. Erot kayo kita o men kanela. Nan anso kiso nyanso menamal ki erot korongata kosantuat puyata kosantiyo. Meserison barrier patote. Kan kama-kama Israel parsi ko o samuro ko wewe ko sanduwet may utangan mesaya pani buti Israel wewe Israel soy kala sotemen yang paten o kalogi ibutian Christ yatuan maurin Israel o lalokongko mesilok siyang wasato Melsor Paltasar o Kaska may tuwag kisilok tong pungi serpelelo Israel patrowan men kisagis silu mesansa nan wasahan kawit ikamelan kisagis bugat nama miya kisagis siu nagtay babil kubrama may iputiyang kutay ranot na parang kwain tibatay yay intan Christ nan nor ko magtay ba nasa ni ranot imen patrowan pegi eman nagtay dan kubrama kayo puinin alamasyo o aray mugit o aray wiwaya. Erot, kailong kita o suto wewe kita about Christmas. Israel parsi ka wewe o suto waglayo ng mamurin Israel parsi ka masansal ng wasahan kawe. Ranwat Israel o lalagonggo kasalayan kita ya wewe Christmas ya ikta dan pongi. Masansal maranwat sabol matay tatok atay kabunot metodo na wasahan net kan pwede atay punot ki Christmas. Amaye miye payted view atay ranwat. Miye Christ na natay Christmas and ranwat. Imen patawan pagita ewe kubo dan ka kukurama. Nan wasahan kawitin ranwat. Esuto wiya men pay kasal yu ranwat. Jalan palang yang kamaduk. Jalan palang yang kasantigan mamiyanan penelay. Jalan yang kuling Christmas. Mamiya Christ nan tatong ranwat na ewe penelay sa Billimon nan wasahan kausangkan.
Mia Christ nan kasantiga nen ranwat magtay sa pulmandi. Te sa pulmatay Christmas mila ni theater and sampa mesansal ranwat. Ayay nats may men patuman uyagay tungal sawas ulyang hidi kitka medan mumusogan and konti o patuman pata Protestant awaran ranwat. Tungal sawas kasi